liwalo, mambo umefanya imesindikana, lakini tarehe 1 leo mwezi wa 10 tumeingia mwezi mwingine. Lazima ukaingie mwezi mwingine, ukaingie mwezi huu na mambo mapya, ukaingie mwezi huu wa 10 na baraka za mwezi mpya, baraka za mwezi wa 10 zikaweze kukumbaliana na wewe katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu, ni mche nani? Bwana ndiye nguvu yangu, ni muongope nani? Kwa hivyo Mungu akiwa nuru yako, akiwa wokovu wako, haupai kuongopa chochote. Bwana akiwa nguvu yako, haupai kuongopa chochote, haupai kuongopa mabaya, kwa sababu unapoongopa mabaya itakushinda, itakukalia. Na shetani anazunguka hapa na pale, anatafuta mahali atakapoingia, anatafuta kana kwamba kuna mlango umefunguka ya kwamba aingie, apate nafasi. Unajua shetani anatumia maadui zake wakunje kutazama, wapepeleze,